Zulflaouen, c'est l'association Éco-Nature de Bouzguène. À Segui, on a organisé un événement, c'est une journée d'information et de sensibilisation sur le recyclage et la revalorisation des déchets. عندنا كاع المقرون يجي la communauté universitaire, les entreprises qui ont le domaine de recyclage ou la société civile. عندنا كل يوم دي témoigner في les difficultés في الوعارة كثيرين قوينا après le tri نكون à un moment نخدم le tri après les stocks اللي لنا كنير nous fait des problèmes. Donc الساقية نعرض les entreprises هكيني justement باش عندنا في les solutions et les stocks اللي لنا كنير comme problème. Et maintenant, les entreprises, la société civile, les universités. Les universités ont la réglementation sur la réglementation en général sur les déchets. Il y a un groupe d'étudiants les mémoires ils vont expliquer les choses dans les villages. Comme أكيد عندنا كنيا d'exposer le travail اللي خدمنا كنيا les solutions مسقال les entreprises ساكنين قادرين باش يزم الحال هاد السنين دي conventions avec les comités de village les organismes les associations les stocks اللي ساكن باش هذا تساوينا ذهن غورسي. ثغرينا طاونات ذم كان يجي نتعايشين هكاك ثم سلتقيت طاونات ثاني كل جزائري ماشي ذوي قدشين كان يثونات طاقي ماشي لي زوتوريتي ماشي ولا مذان ثاني ثم سلتقيا انا قال ثغري ان شاء الله تسالنا تولد دهنسن الغاشيه. Zulflaouen, je me présente, M. Amash Makhlouf, président de l'association Éco-Nature de Bouzguène. Voilà, à Seguin, il y a l'événement sur sur la journée de sensibilisation et d'information sur la valorisation et le recyclage des déchets. Voilà, quand on a un séminaire, un colloque sur la gestion des déchets, et rencontre entre les entreprises qui font le recyclage, la communauté universitaire et des propositions sur le recyclage et la société civile qui s'appliquent sur le gars. Voilà, un des derniers, les PAPC et les directions de Wilaya, on a invité même des varans, des associations, des entreprises en dehors de la Wilaya. Nous connaissons le but de le recyclage des déchets à Bouzguène et ça, un des حوايج نقيمها في الطابلة نهضر أما les entreprises ديوسان أما وإذا كنا نخدم التري أما la communauté universitaire. Donc c'est le but la rencontre ومرحبا يسونا أرذاقنا سيسمي وبريزيدون سيسمي l'éco-nature ونقرأ عسل منو. Pour avec une proposition un plus sur le recyclage de Bouzguène les communes c'est une journée d'information et de sensibilisation sur le recyclage et la valorisation des déchets. اي يثرون بوزقان خاطر ذاك بوزقان ثذرين خدمنا القضيه الشاقيه 3 سنين 4 سنين قاعدان بدات قدش انت فيا راه يسوي ذا يسوي يمكن يفضل السمير في كبانيين يتصاغن البلاستيك تصاغن لي كانيت الالومنيوم تصاغن لو فير تصاغن انا كنت ريسيكليين الفرانتي السمير كذ ويدك يكسرين لي ديشين او ويدك يقفان التريين باش كنخمش طوح افوذ يوكلنا نقدم الزاد يوكلنا التريين ثاني الفاسنين ثورا كلشي تنوز اين استري لي بلاستيك لي كانت دالومنيوم لي بوط دي كونسيرف اللي تفرق خامن تنوز نويدك الا قالت نلقى قد ناوي صرديني يسن هذا
ثورة الزكاة سمي نفذا الزكاة سمي نفذا ثروان تنقي بوزقن تدر في التورير ثابرين حريق ساحر حوران سمحنتي كثير الناس اللي كتسوق تاكوش معنا نفذا اسمي نفذا وسعارة ويدي تيكوبانيين كزمرن اذاغن البلاستيك نغاي النظم ثورة لانت اللي لونتربريز قلنا تكومباني في قفون قناص غيفا بلاست هي واحد السيكل ديريكتور جينيرال ينس سي الشيخ جعفر ينادي كيز مع دي كونفونسيون كسوثرين شربون البلاستيك اللي تفغن اذا غير انت بوزقنا الى دار بوزقنا الجهه يجي بوزقنا ثوال تسالوني قد قاونا كيز ما ثيوي يحوجيت يسعى كاباسيتي دو بوايج البلاستيك 6 طن باغ جور 60 قنطار كواس دونك يحواج بس واحد كذا يتساغي يسوي لا ديشارج نكون يبغى نفكس دي دونك تاكي كان يقول واش ثورة واش سبا هاد ناف هو كان نخدم لتري إلا كنخدم لتري دابا يعني كنت سميت تدري راه مساكين ثلاث الحوايج كيصفرحان على كل حال لا انت حوايج غير فرحان ثورة غاشي تقدمان الزات تشتري سلعة ساقر تدر ثرثاير ثورة نقدم ان شاء الله نقدم مليح الزات خاطر فيها في كوبانيه كاين سوليسيون زيك نحفز ونجميلها خاطر ماستري البلاستيك وجميلات زنزر اماكن يخص كذا ثورة هذيكس ثورة تداد الشمنتي ديما خاصة كلمة شطاس كذا من هاف معنا البلاستيك ذاطا شوية تلقى ديشارج نات صرغة اديو شي طاق كذا ديجا ما تخلصها خدام مني فوالا والله هي صح الشيخ جعفر